Pemirsa, ring sejeroning nendunang prebeo konser musik sawatara kalih dasa kantos selai persen, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno pacang mendalang perizinan konser berbasis digital. Indike inucap kemargian Sandiaga Uno memperkanti sarang Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Kaketu saking kantor berita antara Kapolri sampun ngelimbahkan perizinan konser berbasis digital utawi berbasis online. Manut Sandiaga perizinan puniki kamedalang ring tanggal 24 Juni warsa kali tali 24. Pengintegrasian perizinan keanggen silih tunggil pemargi ring sajoning nampenin indik pikobot malnyane harga tiket konser. Mawinan selami puniki perizinan miwah prebeu pengamanan muatang prabil ageng. Sandiaga ngwedarang perizinan penyelenggaraan parikrama ring Indonesia pacang kalimbakang ring digital melalapan memperkanti sarang kementerian lembaga KL rumasuk perizinan keramaian saking kepolisian saning ngawinang argenyane side transparan turmaning accountable. Ringgalah sanica kirau regulasi terdigitalisasi digelisang kasobiang majang kramene napi malih wenten pakang indik proses perizinan acara sane mabelit turmal. Bali Pos Nguningayang.